niko kugumana urukundo, niko kugumana ubusabane rwanje na Byicaza mbere yuko nkandagira afite ikirato cya sikare kimwe kigira amenyo munsi. Mbere yuko nkandagira kwa kunyi twari tumeze kagarura bwa busabane twari dufitanye mbere yuko nkandagira. Niko kwihangana. Nuvuga ngo kwihangana nukuguma uko wari umeze mbere yuko wa muntu akugira kwa kundi kwatumye umwihanganira. Muvuga ngo amen. Kwihangana rero nukugumana, nugutegereza ko mugenzi wawe azohinduka ariko ukamutegerereza mu munezero, utamuvuma, utamuciraho urubanza, utamwica, utamutuka, utamugamba, utamuvuga nabi. Urugero rwiza rwo kwihangana ni Kristo umwana w'Imana. Aratwihanganiye, yihanganiye za ntege nke zawe kwa kundi uzubesha na kwa kundi kugeza ubwo uzohinduka, hanyuma Yesu akakwijiza mu bwami bw'Imana tukazoraganwa nawe umurage w'ubwami bw'Imana. Amen. Imana iradusaba guhora duseka, ntagira umuntu uba efreye. Nubwo woba wapfushije, nubwo woba uri mu bihe bigoye, nubwo woba mu bihe za krize, nubwo woba nta kazi ufite, nubwo woba wapfushije umwana, nubwo woba wapfushije, kubera ko twakiye Kristo amurikira imitima yacu, ubuzima bwacu buracya. Twakeye rimwe, twagiye muri sauna y'umwuka, byararangiye, duteye parfum mu mwuka, duteye ipasi, turi muri lavage ya seke y'imbaraga z'Imana. Nta kindi kintu na kimwe cyo duhungabanya. Utandukana n'inshuti nibyo akanya gatoya, hari umunsi tuzobana nabiteka ryose. Turashima Imana kuba hano muri iki kibanza, abavandimwe bateguye kino gitaramo. Imana bahezagire abo twagendanye bose, guhera kuri Evangeliste Gatabazi, Byicaza, Pilote, Irakoze, abantu bose twazanye. Imana baheze umugisha. Amen. Turashima Imana kuri Revera Byicaza. Imana muheze umugisha, yatuzanye mu modoka yewe narindi wiwe. Imana muheze umugisha mwinshi cyane. Bwana Yesu asifiwe. Abashumba b'iri torero si ubwa mbere batwakira. Imana ibagirira ubuntu bwinshi. Asigaye reka tuganire ijambo ry'Imana. Amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Mubwiriza ibice 7 umurongo wa 12. Mubwiriza ibice 7 umurongo wa 12. Mubwiriza ibice 7 umurongo wa 12. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko ubwenge ari ubwugamo nk'uko ifeza ari ubwugamo, ariko umumaro wo kumenya n'uyu, nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ubu kera saa 8 zirabura kandi turavuga ubutumwa benshi. Saa 8 iyo zibaye saa 9 saa 10 ukaba urakeye. Tugiye rero kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya utari munini. Tuganire ibimenyetso biranga umuntu ufite ubwenge bw'Imana. Ibimenyetso biranga umuntu ufite ubwenge bw'Imana. Mbere yuko tuza kuganira ibyo bimenyetso biranga umuntu ufite ubwenge bw'Imana, nagira ngo mbibutse ko ubwenge ari ubushobozi bwo kuyoboka ibyiza ukazinukwa ibibi mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira ubwenge bw'Imana. Ubwenge bwo mu isi wenda mwarabwize kandi murabuzi, ariko nenda kuvuga ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana ni ukuva mu bibi tukajya mu byiza. Ubwenge ni ugupfa ku by'isi tukavuka ku by'ubwami bw'Imana. Ubwenge ni ugupfa ku by'isi umuntu akavuka ku by'ubwami bw'Imana. Ubwenge. Ari ijambo ry'Imana rivuga ngo inzu zari zibiri, umwe ngo yubatse ku musenyi, undi ngo yubaka ku rutare. Uwubatse ku rutare ntago byabonekaga ko hari ahandi hantu yabanjije kugira ngo bize kugaragara hano hanze. Undi nawe yari yubatse bikagaragara bombi ko basa nabubatse ku buryo ayo mazu yombi yashoboraga gupangishwa abantu bakayapangamo. Ariko ibanga rikomeza inzu imwe byari ahantu hatagaragara, ariko kandi ibanga ryoroshya iyo yindi nabyo byari ahatagaragara. Cy'ubwenge ni ukubaho ubuzima bushoye imizi muri Kristo, n'ukubaka ku rutare, n'ukubaka
ku mwami Imana, n'ukubaka kuri Kristo umwana w'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ibimenyetso rero nk'abingahe biranga umuntu ufite ubwenge bw'Imana, hanyuma ndahita nsoreza aho ngaho. Ikintu cya mbere kiranga umuntu ufite ubwenge bw'Imana ni ukunezezwa no gukorera abandi kuruta kunezezwa no gukorerwa. Umuntu ufite ubwenge bw'Imana anezezwa no gutanga serivisi kuruta guhabwa serivisi. Anezezwa no kwicara hagati y'abantu yagaburiye kuruta kwicara hagati y'abantu bamugaburiye. Anezezwa kwicara hagati y'abantu yambitse kuruta kwicara hagati y'abantu bamwambitse. Anezezwa no kwicara hagati y'abantu yagiriye neza kuruta kwicara hagati y'abantu bamugiriye neza. Anezezwa no kubona abantu bakubise igitoko kubwiwe kuruta kunezezwa no kubona yicaye hagati y'abantu batumye akubita igitoko. Nukuba hagati y'abantu batumye agubwa neza kuruta kuba hagati y'abantu batumye uwe agubwa neza. Nukuba umusemburo w'ibyiza, nukuba umusemburo w'amahoro, nukuba umusemburo wo guseka ko abantu bameze nabi, nukunezezwa nuko hari abantu basetse kubera impamvu ziwe. Amen. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko ibice 10:42. Yesu aravuga ngo ntabwo naje gukorerwa ngo ahubwo ngiyewe naje gukorera abantu. Yesu ntabwo yaje ngo tumuhe service, yaraje ngo aduhe service. Umuntu wese wayobotse Imana akwiye kubaho ubuzima bwishimira no gutanga service. Bibiliya ivuga ngo nuko Yesu yoza abigishwa bigwa ibirenge. Nico cyatumye Kristo ahabwa izina risumba yandi mazina yose kugira ngo ibiri mu isi. Umuntu ushaka icubahiro ameze gute? Umuntu ukeneye kumenya ubwenge nabe imbata y'abandi, nakorera abandi, natange service, nanezeza abandi, nabe umusemburo yuko abandi bamererwa neza, niyambika abantu nibaberwe kubwiwe, abantu nibase neza kubwiwe, abantu nibarye bahage kubwiwe, abantu nibaseke, nibave mu kinjiro, nibave mu mwijima, nibave mu byaha, natanga ubuzima tubonera muri Kristo Yesu. Ubwenge nukuba hagati y'abantu wahaye service kuruta kuba hagati y'abantu bagwaye service. Cyakabiri, ubwenge niki? Hako turi kumwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nkunda kuvuga amakuru y'umugabo witwa umuperezida w'igihugu cyitwa Irigwe. Yarapfuye ariko yitwaga Jose Moika, bakundaga kumwita Pepe. Yafunzwe imyaka myinshi ashaka kuzana impinduramatwara mu gihugu yari arimo. Afungwa imyaka 15, ariko ibiri soza gifungo, uvuga ngo yafunzwe imyaka 13 mu buzima busanzwe, ariko ibiri soza ngo yafungiwe mu gisima kirimo amazi. Bari barashizemo inshuti ziwe zitwaga ibikeri, bashiramo ibikeri byinshi, nibo bari inshuti yagiraga. Akajyamo ngo bikamujagata akababara bikamurya, babona ko yababaye cyane bakamukuramo bakamujana kuzuba ngo abe nk'uwota akazuba. Babona atangiye gususuruka bagasubira bakamusubizamo. Amara imyaka 2 ari muri icyo cyobo avemo abaperezida. Amaze kuba perezida, bimwe mu magambo menshi yavuze ndashobora gusubiramo wenda ayo nibuka makeya. Ijambo rya mbere amaze kuba perezida ngo yahise ashiraho itegeko ryo kugabanya imodoka zimuherekeza. Baravuga ngo yarasangwa agira akamodoka mbere yuko perezida ngo azoguma kagendemo. Bamubaza impamvu yahisemo kugenda mu kamodoka k'umuntu usanzwe kandi yarabaye perezida. Aravuga ngo umunezero w'umuntu ukomeye ngo ntabwo ubitse ngo mu bwinshi bw'icubahiro kimugose n'ubwinshi bw'abasirikare bamugose, ngo ahubwo ngo ubitse mu bwinshi bwa service yahaye abaturage. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ngo birahagije ko service yahaye abaturage ngo zimurindire umutekano kurenza abasirikare benshi n'imbunde zimugose. Nonongo ikindi cyakabiri arico nsorezaho kugira ngo nsoze isomo ryanje, ngo aravuga ngo umushahara wiwe 80% ngo bazoza buhezi imfubyi n'abapfakazi n'abakene. Ngo baramubaza ngo nihe mpamvu hisemo gufata amafaranga yawe menshi ukaheza imfubyi n'abapfakazi n'abakene, kandi nawe wari usa n'ufunze, usa n'uwari ufite kiriza wagombaga kwiyitaho. Ngo aravuga ngo seme kumumva ko muvuge ngo amen. Ngo aravuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri ngo niho umutima we uri. Ngo niba babitse amafaranga ku mfubyi n'abapfakazi n'abakene ngo niho umutima we uri. Kandi aravuga ngo umuntu ngo ufite ubutunzi bwinshi
ngo ni umuntu wabitse ku mutima w'umukene. Ngo iyo umuntu yabitse ku mutima w'umukene cyangwa imfubyi n'abapfakazi, ngo Imana ntizimfatira abapolisi cyangwa abasirikare ngo barinde izo faranga, ngo Imana izimanuka yonyine ngo ikaba umuzamu w'izo faranga. Iyo umuntu yabitse ifaranga ngo kuri banke, abasirikare n'abapolisi n'abazamu bazazibika. Ngo ariko iyo umuntu yabitse ifaranga ku mutima w'umukene n'imfubyi n'umupfakazi, ngo Imana izimanuka ikaba umupolisi uzirinda. Amen. Dukeneye ko ifaranga zacu Kristo azibera umuzamu. Nidutange se, niduheza abapfaka, nitwambika abasho, nitugaburire abasho, nitugirire neza abakeneye ko tugomba kubagirira neza. Amen. Icyakabiri rero kiranga umuntu ufite ubwenge bw'Imana, ni ugukunda abantu basa naho badakunditse. Ni ugukunda abantu basa n'abadakunditse. Ijambo ry'Imana ravuga muri Yohana wa mbere ibice 16 biravuga hejuru y'urukundo Kristo. Naratangaye, niba umuntu akeneye gukunda umuntu akwiye kurebera kuri Kristo Yesu umwana w'Imana, kuko Kristo ntago yakunze abantu bakunditse, yakunze abantu badakunditse ngo abakure mu ciciro cyo kudakundika ngo abazamure abashire mu ciciro cyo gukunda. Kandi Kristo niwe mwarimu mwiza wo gukunda kubera ko yakundize abantu basa naho badakunditse. Natanga urukundo ni ikintu gikomeye, ni umwarimu ku rwego nubwo wohura na mayibobo ifite nk'umuntu ikunda ntizimwiba, izimusinyara ngo turi hano twebo twa mayibobo kubera ko ngukunda ube tayari hari mayibobo zigiye kukwiba kandi nayo ariyo kubera ko imukunda ikamusinyara agakwepa. Amen. Uhuye na mayibobo ifite nka fiance, mayibobo ifite fiance pwe babzarangiye tiyo mwiba uwo munsi ntizimwitabi zizayisize isa neza. Urukundo n'umwarimu rukura mayibobo mu isi yo kwiba ikamushira mu isi itari yo, izikura umuntu mu mwijima. Urukundo n'imbaraga zikura umuntu mu mwijima zikamushira mu mucyo. Amen. Hari abantu benshi rero bafite urukundo ariko urukundo rwo gukaba. Umuntu akavuga ngo naragutwereye nanje uzontwerere, umuntu akavuga ngo urumva ngo nanje naragusuye, ngo se nje gusura ngo utansura. Urukundo so gukaba. Bibiliya iravuga ngo dukunde, taho Bibiliya tubwira ngo dukundwe. Imana izibwira pastor ngo nkunde, nanje kambwira ngo mukunde, ariko ndimbwira ngo ninkundwe. Ariko gukunda ryo nitegeko ry'Imana. Gukundwa birakureba wowe nkunde, ariko nje bibindeba no kugukunda. Kwa maana jinsi Mungu ameupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wake pekee ili kila mtu amwaminiye asipotee bali awe na. Imana igira kamere nyinshi, imbabazi, impuhwe, urukundo, kwihangana, ariko muri gala, muri konte, muri account y'Imana, muri kamere zayo ikintu cyatumye itanga Yesu ni urukundo. Urukundo birizivuga Paulo yananiwe gutanga definition y'urukundo. Abakorinto ba mbere ibice bya 13 umurongo wa 4 aravuga ku murongo wa mbere azavuga ngo nubwo nogira indimi novuga indimi nk'iz'abamarayika ndetse n'iz'abantu, ariko ndafite urukundo nabameze nk'icuma, nabameze nk'umuringa. Ariko noneho ku murongo wa 4 agatanga ibimenyetso 15 biranga umuntu ufite urukundo. La première des choses biravuga ngo urukundo rurihangana. Amen. Cyo nanibaje kwihangana niki? Kwihangana nukuguma uko wari umeze mbere yuko wa wundi wakugize kwa kundi kwatumye umwihanganira. Ukuvuga ngo kwihangana nukugumana natire wari ufite mbere yuko wa muntu agukorera cya kintu cyatumye umwihanganira. Niko kuvuga buti, niko kugumana urukundo, niko kugumana ubusabane rwanje nabyicaza mbere yuko nkandagira afite kirato cya sikare kimwe kigira amenyo munsi. Mbere yuko nkandagira kwa kunyi twari tumeze kagarura bwa busabane twari dufitanye mbere yuko nkandagira. Niko kwihangana. Nuvuga ngo kwihangana nukuguma uko wari umeze mbere yuko wa muntu akugira kwa kundi kwatumye umwihanganira. Muvuga ngo amen. Kwihangana rero nukugumana, nugutegereza ko mugenzi wawe azohinduka ariko ukamutegerereza mu munezero, utamuvuma, utamucira urubanza, utamwica, utamutuka, utamugamba, utamuvuga nabi. Urugero rwiza rwo kwihangana ni Kristo umwana w'Imana. Aratwihanganiye, yihanganiye za ntege zawe kwa kundi uzubesha na kwa kundi kugeza ubwo uzohinduka, hanyuma Yesu akakwinjiza mu bwami bw'Imana tukazoraganwa nawe umurage w'ubwami bw'Imana. Imana yigeze gutera urukundo yigeze gutera kwihangana ku mukozi wayo witwa Noah.
Nowe Imana iramubwira ngo ubaka inkuge, arayubaka bisa naho imvura itahayigwa kandi nta kizoba, ariko kubera ko yari afite wa mutima Imana yari yamushizemo atangira kubaka. Amaze kubaka, Imana imweza briefing yo kuvuga ko azinjizamo inyamaswa zose, ikigabo ndetse n'ikigore. Inyamaswa zihuta zirimo intare n'agashari zirirukanka zirinjira, iziza hagati zimeze nk'ihene n'intama n'inka zirinjira, agapfunyana nako karikurura no warihangana karikurura ugaza kinjiremo Imana ibona gukinga inkuge. Uko inkuge yo mu ijuru izokingwa kugeza ubwo abakwakuzibo mu gakiza bakijijwe n'abazoza hagati n'abazokizwe, kugeza abandi bameze nk'agapfunya bazikurura. Yesu azokinga inkuge, azohamagara abera b'Imana abameze nk'udupfunya bamaze kwikurura, bamaze kwinjira, Imana ibone gukinga. Imana si umuntu, iyo abari wowe kera uba warakinze, ariko Yesu aratwihanganiye. None natwe dufite iyo nkuge, agakiza mwene Yesu, urutuye umusozi kandi n'amazayo yukora. Ikimenyetso cya gatatu gifite kiranga umuntu ufite ubwenge bw'Imana, nukudatakaza umunezero mu bihe bigoye, nukubaho ubuzima budatakaza umunezero mu bihe bigoye. Abitesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18 haravuga ngo nuko mwishima iteka. Amen. Imana iradusaba guhora duseka, ntagire umuntu uba efreye, nubwo waba wapfushije, nubwo waba uri mu bihe bigoye, nubwo waba mu bihe za krize, nubwo waba ntakaza ufite, nubwo waba wafushije umwana, nubwo waba wafushije, kubera ko twakiye Kristo amurikira imitima yacu, ubuzima bwacu buracya. Twakeye rimwe, twagiye muri sauna y'umwuka, zararangiye, duteye parfum mu mwuka, duteye ipasi, turi muri lavage aseke y'imbaraga z'Imana. Nta kindi kintu na kimwe cyo duhungabanya. Utandukana n'inshuti nibyo akanya gatoya, hari umunsi tuzobana nabiteka ryose. Kwishima iteka. Ikimenyetso cya kane kugira ngo nze gusoza, kiranga umuntu ufite urukundo ubwenge bw'Imana, no kubaho ubuzima butishimira gukorwa n'isoni kwa mugenzi wawe, kubaho ubuzima butishimira gukorwa n'isoni ku muturanyi. Aiko Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu nasifiwe. Uku Satani yaje gushaka abantu gusa bazokogwa n'isoni. Birizivuga ngo niho bazoririra ngo kandi bazohekenyera amenyo. Aho uziko abantu bazoja mu muriro, bazoba bafite indirimbo yo kurira no guhekenya amenyo gusa. Ivensi no kurira, irefure guhekenya amenyo. Ariko mu bwami bw'Imana tuzaririmba twese urufaya, tuzaririmba izabanesheje. Bwana Yesu asifiwe sana. Nutinye Yesu yiteguye kukwakira, mutima wanduye arawushaka. Ngwino bakuguranire byawe byose arabishoboye. Nutinye Yesu yiteguye kukwakira, mutima wanduye arawushaka. Ngwino kuguranire byawe byose arabishoboye. Bwana asifiwe. Bwana Yesu nasifiwe sana. Hari abantu Satani ejo hano niba ejo bundi hano nabwirije ngira ngo nejo kaba evangelist nabibukije kera tukiri abana, ukaza twirukanka ugafata akanyoni, wamara gufata akanyoni ukagahambira akanyuzi kumupfuko, wamara ukabesha ko akanyoni ko wakarekuye, kakama kaguruka kizeye ko wakarekuye, kumbe basize ugahambira ufite umugozi, kubera ko ari muremure, kakama kituga gashaka kugenda, kakama ngo kaje kurenga nkiri, ugasuruka gura umugozi, ugasuruka garuka. Satani hari abantu yahambiriye akagozi kubusambanyi,
ku rwego karahambiriye, aza kureka ukamugura ukamugira ngo none yakijijwe, yagera mu gitaramo kazamasirimba nk'umuntu barekuye, yaje gutaha Satani agasubira agakurura akisanga ahandi. Kubohore mu izina rya Yesu. Utinye switeguye kukwakira, yamawanduye arabushaka. Wino kugurani yawe byose arabishoboye. Wino ngwino kugurani yawe byose arabishoboye. Umuntu ufite urukundo rw'Imana, umuntu ufite ubwenge bw'Imana ntazayishimira ibizago by'umugenzi wiwe, ntazayishimira defete, ntazayimura esheki y'umuturanyi. Bibiliya ivuga ngo nuko mwishimana n'abishimye, ariko kandi ngo mubabarane n'abababaye. Ibihe byo gukorwa n'isoni kwa mugenzi wawe uzawumva ko nawe zakugeza, uzawishira mu mwanya wiwe, uzugira umutima ukwigwamwe abandi, uzugira ubwenge bw'Imana, uzawumva ko niba hari mugenzi wawe uguye muri esheki nawe waguyemo, uzurirana n'abababaye, wishimane n'abishimye. Amen. Ikimenyetso cya gatanu kiranga umuntu ufite ubwenge bw'Imana ni ukudatakaza inshuti z'ukuri. Kutemera gutakaza umuntu mu buzima bwawe, kutemera gutakaza inshuti z'ukuri. Inshuti ni abantu Imana yakuzaniye kugira ngo babashe kugufasha kuba mwiza kurushaho. Inshuti z'ukuri ni abantu Imana yakuzaniye kugira ngo bakurinde diyabete yo mu mwuka. Kandi nahoze ntekereza, aho kurya isukari nyinshi izontera diyabete, norya urusenda rukeya nkanywa amazi. Muvuga ngo amen. Utinye switeguye kukwakira, mutima wanduye arawushaka. Ngwino kugurani byawe byose arabishoboye. Ntutinye switeguye kukwakira, byawe byanduye arawushaka. Ngwino akugurani byawe byose arabishoboye. Bwana asifiwe. Ikinyoma kizakimera nk'umuntu wawe urya isukari nyinshi izomutera diyabete. Iki kinyoma kizakimera. Uzuga umukabesha none ukubaka inzu, ukagura imodoka, ukamera nka Zakayo, ariko Yesu yarari wawe ukabisubiza bene byo. Muvuge ngo amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu naziveza. Uko abantu bose bafite ibintu bitari ibyabo nubwo bambaye neza, Yesu naza bizosubira iwabo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu aziveza. Ubwinshi bw'inkoko z'abandi wibye zatumye ubyibuha gutyo nuko batarabimenya. Umunsi bagufashe habe n'amashara uzayishura. Utinye switeguye kukwakira, mutima wanduye arawushaka. Ngwino akuguranire, byawe byose arabishoboye. Ntutinye switeguye kukwakira, mutima wanduye arawushaka. Ngwino akuguranire, byawe byose arabishoboye. Bwana Yesu naziveza. Uzemere gutakaza inshuti z'ukuri. Inshuti z'ukuri ni abantu Imana yakuzaniye
ngo bazarushirizeho kukugira mwiza kurenza uko umeze. Bazakubwira ngo nubwo wagize gutya ariko kameme. Inshuti z'ukuri zazimana nk'agakobwa kaje kwa Namani kamubwiye ngo nubwo uri chef ariko urarwaye, kamuheza ordonnance médicale, kamwereka inzira yo gushaka agakiza no kwivuza ibibembe. Inshuti z'ukuri n'abantu Imana yakohereje kugira ngo bagushire kuri tayo zo kwigwe mu ikanje ry'ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Inshuti z'ukuri zimeze nk'indimu zo mu muka kugira ngo ibinure bigabanuke, ibintu uje kuri tayo spirituel, uje kuri size Imana ishaka kujaho. N'indimu zo mu muka, inshuti z'ukuri. La 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 Yesu. La 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 la. Ariyo mirimo yo gukiranuka. Mugeni wa Yesu itegure, ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru, yategurira abamwizera bose. Ubu ngubu umutima urampamagarira kwigisha abantu ko turi mu minsi ya nyuma kandi ko Kristo ari hafi kugaruka, kubera ko umutima waranyemeje neza ndashidikanya ko turi muri krize y'itorero ryo kuvuga ko Kristo ari hafi. Tukeneye umuntu tubwiriza ngo ibintu 10 ngo wogira ngo kugira ngo ugire ubwenge, ngo ibintu 30 ngo wogira kugira ngo utere imbere. Nta kundi wotera imbere utiteguye kugaruka kwa Yesu. Nta wundi bwenge utegereje ngo urenze kwitegura ko Yesu ari hafi kugaruka. Bwana sifeza. Bwana Yesu nazifeza. Ubwo bwenge wundi wawe ushaka urenze kwitegura ko Yesu azogaruka ukagenda. Biblia ivuga ngo mmoja atatwaliwa na mwingine aachwe. Watakuwa ni wababa wawili wakitwanga ngano, mmoja atwaliwe na mwingine aachwe. Watakuwa ni wamama wawili wakisaga ngano, mmoja atwaliwe na mwingine aachwe. Isi turi mu gihe bikomeye aho imfubyi n'intambara zagwiriye mu isi, ariko Yesu naza imfubyi niho ziziyongera kurenza izihari none zitewe n'intambara zikomeye zo muri Ukraine no muri Kongo n'ahandi. Yesu azaza abagore bagenda abana basigare, Yesu azaza abana bagenda banyina basigare, Yesu azaza abaganga bagende, abarwayi basigare, Yesu azoza abashoferi bagende, abagenzi abakastoma basigare mu modoka, Yesu azoza abatwaye bato, abakapiteni batwaye amabato muri Lake Tanganyika bagende, abakastoma basigare, Yesu azoza abagore bari muri Cesarienne akiri mwimbugita umuganga agende, niba umugore uwo mwana ari peke asigara aho ngaho. Yesu Biblia ivuga ngo nkuko byari bimeze mu minsi ya Nowa ngo niko bizomera mu kuza kumwana w'intama, ngo bose bararyaga kandi baranywaga, ariko ntibizabujije ko Yesu azogaruka. Yesu atarudi, mambo yote yakitendeka, ibiterane bihari, umuhagarikiza yagiye gutanga indirimbo, ikorari yose yamigenda ihagaze, soprano yose yamigenda, tenari nari tozisigare. Ngwino akugurane yawe byose Bana sefu pim turi hafi yo kuza kuna Yesu. Atukuze bora baje. Samura amaboko yawe yombi. Roma panda. Samaha. Biba sika. Twitegure Yesu aragarutse. Yumugena ma. Samura Yesu amaboko. Tuzamura Yesu amaboko. Samaha. Haleluya. Yumugena maze kwemera umukwe. Abazima iwe bazabaniteka. Akamenya
oya ntibigitize uriya ndamubona uriya araje uriya arase uriya araje aje gutwara itorero aje gutwara itorero oya ntibigitize uriya ndamubona uriya araje samaha hey! Bwana Yesu asifiwe sana. Ikimenyetso rero gikurikira kiranga umuntu ufite ubwenge bw'Imana ni ubushobozi bwo kubabarira vuba abamukoreye ibyaha, ubushobozi bwo kubabarira speed. Bwana Yesu asifiwe sana. Umuntu ufite ubwenge bw'Imana ntazararana umuntu bakoganye mu mutima, bazakorogana cyo kamamuhamagara papa cyagiye tuvuganye nabi reka neza. Bwana Yesu asifiwe. Ubushobozi bwo kubabarira vuba ni umwihariko w'abantu bafite ubwenge bw'Imana. Ikimenyetso cya karindwi kiranga umuntu ufite ubwenge bw'Imana ni ugukiranukira mu ibanga. Ikimenyetso cya munani ni ugufata imyanzuro iboneye. Ikimenyetso cya cyenda ni uguhorana inyota y'iby'Imana, guhorana inyota y'amateraniro, guhorana inyota yo gusenga no gufunga no gutanga amaturo no gusoma ijambo ry'Imana no gusirimba no gucuranga no gusura abarwayi no gufasha imfubyi no gufasha abapfakazi no gutanga icyacumi no kurara mu mahombi no kurara ku karago no kuja mu ivugabutumwa no kuja ku musitari ukarenga ku ndondo. Kweli muvuge ngo amen. Icyanyuma kiranga umuntu ufite ubwenge bw'Imana no kwitegura ko Yesu yogaruka umwanya wari wo wose. Yesu yogaruka ukungu turirimba gutya arige ntosubiza mikrofone hariya nziza iyo je kugera hano kera Yesu yaje. Ubwenge no kwitegura ko Yesu yogaruka anytime. Utinye suriteguye kukwakira tima tuyara ushika wino ugurani taweto sirarabishoboye. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagusaba kutwongerera ubwenge tubasha kukumenya tugusobanukirwe nk'uko bikwiriye. Imbaraga n'amahoro turonkera muri Kristo Yesu bigwirire mu buzima bwacu, bigwirire mu mitima yacu uyu munsi kugeza iteka ryose ku bwawe Yesu Kristo. Amen.